950 грамм мен doğdum. Vay, bir el kadar mı? Elge Karbabam kalpaka роддомдан Karbabam kalpaka koyup men elge getirdiler. Kalpakta ostırdılar. Öyle diler de. Laf. Aleyküm selam. Aleykümselam. Алейкум-селам. Siz bugün bizge qaydan keldiniz? Ахмеджиттен. Мен де Ахмеджиттен келдім. Білесің қайдан келдім? Қарасу базар районы Қонача койынден. Мен Ахмеджиттен келдім. Тақта Жами Бароли Ерчик. Анда yaşayım. Ахмеджит шehri, Ахмеджит kasabası. Sevimli tüz. Beyaz. Mende bir kaç renk var. Mavi, gülgüllü, yeşil, sarı. Хара. Мавы ве кок. Мен koyu vişne tüsünü seveyim. Kırmızını sevmeyedim. Men qara da sevdim. 40 yaşınacım kırmızı sevmeyedim. 40 yaşından sonra kırmızı sevip başladım. Men qara түсім sevem. Kara. Qara. Qaysı kadınlar sizni ruhlandıra ve ne için? Майя Ханум Анафиева. Назифе Бекирова. Пеканы Бекенем. Menim anam. Men ise bitamnen gururlanam, rahmetli bitamnen. Hareketke çağırgan öyle kadınlar, bizim zemanevi kadınlarımız var. Bu orta yaşında ayrı bir medeniyet sahasında çalışkan insanlar. Bizim işte Maya Anafieva. Her yerde yetiştire. Kırım Tatar tilinde kadınlarga en layık söz. Мукемель. Güzellik. Dilber. Ой, öyle sözler çok. Dülberim, güzelim, canım. Daha ne diler? Şimdi canik diler. Yok, canik. Canik diler, canik. Mülayim. Ana. Sizince erkeknin en romantik hareketi nedir? Aş pişirmek. Doğru. Birinciden. Tabii. Sabahtan bana toşekki hediye getirirler. En romantik. Pek romantik. Білесізім, nasıl böyle bir vakıya oldu, men şaştım akaylarga, anda var edi eňiştem, daha bir eňiştem, meni atqa oturttular. Tasavvur etesiz mi? Meni atqa. 12 yaşta olganda men babamda maşinаны alıp yürümege başladım. Babam bilmedi. Son, kırgen son, o bana bir şey etmedi. Вот это мужской поступок. Her gün yavaş yavaş yanında yürüyen ve seni sevgen, saygan insan. Mana bu hakiki akay böyle bir hareketidir menimce. Pek doğru sözler aytta Zori Hanım. Onun için bana aytmağa bir şey kalmadı. Buna böyle olsun. Siz nasıl çiçeklerini sevesiniz? En sevimli çiçeklerim bu pappadiyeler ve güller. Мен де селелилер. Пек Бекенем ол гүл. Men de papadiye, men pek sevem papadiye. Men melevşe sevem. Lale olsun, melevşe olsun, akbardak, gül. Çiçeklerini seveyim. Çiçeklerin sultanı gül. Üç sözde ideal kadın konunu tasvir etiniz. Rahatlık. Men rahatlık isteyim. Men rahatlık isteyim. Tamam, uçuyoruz oldu. Rahatlık isteyim. Rahatlık, spa-salon ve Nizerli yemekler. doğru. İdeal. Men rahatlanam. Yok. Erkut. Menim ise akşamdan plan tizmek, yarın kayda baracağım, kimden görüşeceğim, kezintirge dostlarımla görüşsem, sağ selamet evge kelsem, ideal. Her şey. Her şeyini yetiştirmek. İşke barmasan, yanında balların olsa, torunların olsa, onlarla beraber gün geçirmege en yaxşı gün. Sevimli seriallar var mı? Türkiye serialları. Бекенесің? Бақасың? Жоқ. Bakmayın. Во все тяжкие. Şimdi bakalım. Элен ve balalar. Türkiye serialları Бекенем. Қара sevda olsun.
Мен бақам, түрк сериалларын бақам. Жоқ. Екісі бақмайым. Пек мерақлы боле қызыл гонжалар. Бақыңыз, сіз де Мен бақыңыз. жазарым. Қырмызы гонжелер. Yok. Менде жоқ. Бақтыңызда жоқтыр бақма сериалларын. En sevdiği serial Yaşayış. Ozmuzun ve yakınlarımızın yaşayışı. Yaxshi. Kadınlar hakkında nasıl stereotiplер sizni eng çok açulandıra? За Это как мужчин. обезьяна с гранатой за рулем. О, да. Маймун гранатанен холында айдай. Машаны айдай. Айда olsun, мен де ойлайтарым. О қадын да елінен келмес. Қадыны елінен ешчей келе. Да, ақайлардан да çok кімерде. Жоқтыр öyle şeyler менде. Şimdi baksan, misal olarak Kımer'de bir akayмен sokakta gittiğimiz, o ayta bak 5 maşına geçti, 5 maşının içinde bir akay kalganı hepsi apay rol başında. Yani bu gösteriyor bugünkü hayatının talaplarını. Ve onun için yok stereotip. Silemiz Yok. onların. Sizge yapılgan en gülünçlü kompliment ne edi? Аранжировка у тебя, Ряна, местечковая. Песня классная, но аранжировка местечковая. Маға бір қартана бар еді койымызде. Алла рахмет ейлесін. Жаны жәннетте болсын, ама мені пек қыра еді. О мені сеуіп айтайды, қара бутичк deyеді. Детская травма деген шей шықты да, ана менде де өле травма қалды. Жан койымызде. Тетя такая сосед, у меня корова была, Майка. Кшырып. Майка, бізде де бар еді Майка деген сығыр. Майка. Я говорю, что Тоня? Она мне говорит, я не тебя зову, ты же не Майка. Я говорю, ну вы же Майка мне называете. Она говорит, я корову зову сейчас. Қышырып, чағыра, мен де қышырдым. Не, тетя Тоня, не үшін сіз мені чағырасыз? Он говорит, мен сені чағырмаймын, мен Майкамы. Майкамы чағырам, сығырмай. Ақайға шыққанда, мына бөле турам бір şeyler yapam. Ақайым айта, чек бұрнын кечейім. Мен деймін, я мен бұрнын көрмедім yoksam. Ана öyle комплимент бар еді. Ну, bilmeyeyim, ona debet kompliment деп айтмассың, ama çok meraklı bir vakıya oldu. Böyle bana izbeten айтылған sözler. Мен evveli, yani televizyonda çalışkan zamanı съемкаға барам, анда ev içinde. Demek bizim Kırım Tatar kadınları toplaştılar ve hazırlanamız yazmağa onların. Bir tanesi kelip betime baktı da, vay, birinci kere Züre Pinkan живой вижу dedi. Sizince en ideal bahşiş nedir? Сертификат в спа-салон. Парижге билет. Я до Стамбулға. Ну, хотя бы в Белогорск, да? Бір сефер конкурста маңа бір бақшыш бағышладылар. Кофеварка, ама о слах еді. Бала. Бір не берселер, мына бөле сертификат бір ерге кезіндіге кетілеген. Uzun қолынан бір şeyler yapsalar, идеальный подарок saylar. Меніңше идея бұл, менің де айтқандайын, не парамен өлшенен, не біршенен. Егер яныңдағы инсан, яңы сай идея етмеге істеген инсан, юфақ бір şey біле бағышласа, оны жүректен бағышлай. Мұтлақ юфақ бала, келіп құшақлап öpse, ne kadar büyük bahşiş. Kırım Tatarlarının nasıl ananevi yemeklerini en yaxşı pişirirsiniz? Манты. Мен көбете, бек sevim pişirmеге. Көбете. Мен көбете yapam. Балалар severler, мен yapam көбете. Ершей не ашып жүрем. Ершей дамлы, незетлі ола. Қабақ бұрмасы. Қабақлы бұрма ceviznен. Hem seveyim, hem yapam. Korantanda seveyim. Cevizsiz kabaklı vurma. Aşhanede en gülünçlü ya da utançlı şey ne oldu? Ашым янды бір кере. Ама мен бала ұйықтатыр едім. Шынын үшін ұныттым. Yüklü olғанда біз Ахаймен шықтық gezмеге. Ve мен шорбаны астым. Қайтқанда су қайнап кетті ve et қауырлайды. Вау, леда şeyler.
Öyle ama. Это естественно. Қаве, о ер вақытташа, қаве, қоншылар аттамаға айта. Үсіне қаве ташырмаса, жезбеден, үсіне Үстіне олмай. Олмай, доғыры. Рецептке бақып, яғни yazылған бір жерден интернеттен алынған бақып япасың жоқ санау шарлотка. Керегі қадар ерішін қоясың, духовка ішіне демек оны озғарасың, бір қаждақадан шығарсаң, көтерілежек жеріне да зияде отырып қала. Менде олмады. Белкім олды, но маған бір кімсе бір шай айтмады. Мен өзім көрмедім. Я білмеймін, я да қорқап, я да жаным ağırmasın деп айтмадылар. En аз севімлі F техникасы. Микроволновка. Aslında bilmeyeyim onu. Öyle yok. Анау комбайн дейнерде қима чекесің, бірші япасың, жоқ. Қима Мясорубка. машинасы, юмасы пек қиын. Қоясың, яқшы басасың, шығара ой, оны сон юмасы, әлекеті жоқ. Evde hepsi gerek. Менде yoktur hareket çok. Ben yapamam hepsini нормально. Микроволновканы sevmеймін. Жоқ, аслыда. Чаре олса, онен оғырашмаймын микроволновканы. Асылдық құланмай микроволновканы. Kadınlarına en layık Kırım Tatar yarı nedir? Aklıma geldi. Sevgi için, sevgi için. Elnara Küçük. Мен білсем, серверка кура, қызлар ақында ерлаған ер. О келіше. Қаранфил. Altında yüzük. Алтын yüzük. Men altın yüzük. Қаран. Оле түркілер жоқ бізде. Ама бірден ақылма sıra жезбелер келді. Азиз анам, пек sevemem o turkunu, serverka kurаны. En sevimli turku bu. Өміріндегі kadınlarga ne için minidarsınız? Да, birinciden doğulğanıma Тербие вергендерге. sevgi. Дүлбер, қадынар дүлбер. Дүлберлігін берелер. Ақайларға да, Sevgi bile böyle. қадынарға да қадын оз дүлберлігін бере. Анаға аят бергені үшін. Татаға, яда аблаға яныңда олғаны үшін. Қомшыға бірінші диққат айырғаны үшін. Ve umumen kadından olsa yani etraftaki kadından onlardan alınған tecrübe için. Çünkü kadından pek büyük tecrübe alına bu hayatta ercekten. Айтам да Зореден соң бір шайтып боламын, өкшін айтты. Siz kadınlarga ne тілдейсiniz? Sevgi, naziklik. Қуанчлық, әлбетте. Sağlık. Elbette. Bu vakıtta men hepsi apaylarga sağlık айтмақ isteyim. Sağlık olsa hepsi olacak. Kadınlar ve kızlar sağlam olmak gerekler. Олар біріншіден қадын олмақ бақтыны көрсінер, ана олмақ бақтыны көрсінер, бе бита олмақ, ада қайнана олмақ бақтыны көрсінер. Бұл пек güzel şey. Sabır, дақат, дүлбер olmaq er vaqt, бақытлы olmaq керек. Ve daha konuşmağa isteyeyim, kadın için en esası onun etrafındaki yakınları sağlam olsunlar. Eğer siz bütün kadınlarga bir nasihat bere bilseniz, o ne olurdu? Әрбір şeyге emiyet бермеңіз, жаныңыз ağırmasın. Hikmetli olunuz. Ve yengil yaşаңыз. Yaşanız ve ömürden keyif alınız. Bir vaqt oz arzulарыңыздан, балалық arzulарыңыздан vazgeçmeyiniz. Çokça dinlemek ve fikir etmek. Tek son айтacak şeyini айтmağa. Тебесің olsun. Zemanevi dünyada kadın olmak siz için ne demek? Социал ағылардан хаберің olmaq керек. Doğru mu? Бөле, анау компьютерда çalışмақға білмек керексің. Да не? Her şeyde haberdar olmak gerekmiz. Хаберіміз olmaq керек. Haber olmak gerekmiz. Ана olmaq керек, қадын olmaq керек, апай olmaq керек. Зиманеви аятта kadın olmak bu büyük bir keyiftir. Біздің үстімізге қойылған büyük vazifeni ömür boyu eda etmege, alıp ketmege büyük hem mesuliyet hem balay büyük bir keyiftir. Çok sağ ol. Поняли?
Sağ olun. Sağ olun. Love, love.